Ni kweli kabisa yaliyopita si ndwele, na Mungu anasamehe kabisa 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 makosa yetu tunapotubu. Lakini kuwa makini sana na matukio unayoyafanya. Kuwa makini sana na hatua unazopita katika maisha. Kuna wakati utasimama kuongea kitu, hawatasikiliza kile unachoongea, pasti yako itaongea. Huyu mtu ni wa namna gani? Huyu mtu ana matukio gani? Alishawahi kufanya kipi? Na itasababisha watu waache kupokea kile unachokitoa katika wakati uliopo ambao umeshabadilika kabisa na Mungu amekusamehe kabisa, na wakaanza kufikiria past life yao, yale matukio ya kutisha uliofanya, na yasifutike kabisa katika fikra zao na kuamini kile unachokisema ule wakati uliopo. Kwa hiyo kuwa makini sana ndugu yangu, kuwa makini sana. Ni kweli wanasema umri una stage, kuna stage unakuwa yani unatoa moto, kuna wakati unapita kwenye stage ambayo mwili unakuchochea kufanya vitu fulani fulani, lakini control mwili wako, sio kwa ajili ya maisha ya sasa, kwa ajili ya maisha ya baadaye. Control ulimi wako, sio kwa sababu ya ule wakati, lakini kwa sababu ya wakati huo na wa baadaye pia. Sio kila kitu mwili unachotaka upe. Kuna wakati past yako itaongea kuliko present. Pamoja na kwamba Mungu ameshakusamehe, pamoja na kwamba ameshakupokea kuwa mtoto wake, lakini kuna mazingira jana yako itazungumza.